asiranse ya moto yarazamutse cyane, dutanga asiranse iruta iyi modoka, kandi moto ntabwo ijya ahantu kure, moto ntabwo yambukiranya imipaka ku buryo yatanga asiranse iruta iyi modoka. Njye ntwara moto, nshobora gukorera hano mu mujyi wa Kigali, sinshobora kurenga i Nyanza cyangwa Nyabugogo cyangwa i Kabuga. Rero nibaza impamvu dutanga asiranse ndende cyane ishobora kuba iruta iyi modoka, kandi twe dutwara moto, dutwara umuntu umwe, ntabwo dutwara abantu babiri, kandi cyongewe ntabwo dutwara imizigo. Sinzi impamvu dutwara abantu nyine, tugasanga ni none ikibazo cy'amajiri. Hari igihe umumotari, urabona abamotari benshi ntabwo duturuka muri Kigali, ntabwo turi bakavukire, twinjira mu mujyi tukaza kuwukoreramo. Ikibazo ni icy'ukuntu nyine amajiri arabura cyane, ugasanga nk'umumotari uvuye mu ntara yinjiye mu mujyi, ntabwo aramenya ahantu amajiri atangirwa, ugasanga